akakutana na Msamaria wa mke kwa kisima saa 6 za mchana. Saa sita mushaka mugira umwete ari kuzuhura na Yesu. Yesu azaza saa 6. Mkitaka kuwa na bidii kwa sababu saa 6 ni nzuri za Yesu azaza saa 6 tazaru. Yesu anatenda saa 6 Musa alikaza aja kifomo ya Samaria. Siku Yesu alishuka akienda kwa kisima. Akienda kwa kisima. Alikishikana mke masuki Yesu saa 6. Nunganya kurya no kuhu. Wanafunzi wamemuuliza je, unaenda wapi saa 6 sababu ni time ya kula na kupumzika. Nunganya kurya no kuhu. Ni wakati wa kula na kupumzika. Ndio wewe ubile. Na kwa unaenda wapi? Akasi wa mkole na alafu mke huo na bekani na kule na Kristo. Ni ilikuwa ni heri kutana nawe saa 6. Na yeye saa 6 za mchana. Yakasaka. Hapo analala. Ngoni wa mwanya wewe kuja kufunga. Hiyo ndio ilikuwa wakati wake. Samaria yose. Na kwa mji wa Samaria. Saa 6 utuzi twose barafunga. Saa 6 ilikuwa ni saa ya kufunga kazi hiyo. Saa 6 abantu bose bararya. Watu wote walikuwa wakipumzika. Saa 6 abantu bose bararya. Saa 6 ilikuwa ni time ya kupumzika. Alikuwa mgore kaza, akure na Yesu. Lakini ashinda kuri Biblia. Mke akutanane na Yesu awandiko kwa Biblia. Yakaza genda saa 6. Yeye alikuwa akitembea saa 6 za mchana. Maana ni bao mugishani mugende saa 6. Mungu awabariki. Ni mkore saa 6. Tena saa 6. Haleluya. Haleluya. Maana bao mugishi. Mungu awabariki. Murangeze ta. Mmefurahisha sana. Nuko amamvuga saa 6 tugataha. Ndeza zungumza juu ya saa 6 za mchana na tunarejea. Kandi nibabwira nyikura mu ijambo ry'Imana. Na niwazungumzie nikitoa ndani ya neno la Mungu. Imana ishimwe cyane kubw'uyu mugambi wa corona. Mungu asifiwe sana kwa corona hii. Mugambi wa corona Imana himbazwe. Mungu asifiwe kwa plan ya corona. Watumye bamwe bazoza birirwa ku ikanisa batahoraga birirwayo. Ilisababisha watu kushinda kanisani na hakuwa na bidii na kawaida kushinda kanisani. Watumye dusenga saa 6 tuvuye mu mago tutasenze mu gitondo. Ilisababisha tukusanyike saa 6 kutoka nyumbani na tujaomba saa 6 asubuhi. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Satani azatuturuka hose ariko tukamutsinda ku bwa Kristo Yesu. Shetani wanatoka ngambo na ngambo lakini tunamshinda kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Mani wamugisha bashemezi. Mungu awabariki. Ndabiyegereje abashitsi baturimo. Na wakaribisha wageni miongoni mwetu. Murakaze neza Imana wamugisha. Karibu na Mungu awabariki. Niyegereje abashumba. Nakaribisha wachungaji. Akomeje kuyanganira bino bihe. Ambao wanaendelea kuvumilia kwenye kazi hizi. Imana wamugisha. Mungu awabariki. Tugiye kushana mwanya wo gusezeranya. Tunataka kuwa muda mzuri wa kuunganisha ndoa. Dufite ibintu bibiri turi bukore. Tutafanya maneno mawili. Turasezeranya. Tutaunganisha ndoa. Hanyuma tuze no kwegera uruhimbi. Baadaye tutakaribia meza ya Bwana. Hanyuma turaza kugira indi service ya gatatu. Alafu tutakuwa na ibada ya tatu. Twama twinjira mu gitara. Na kesho turasengera maitara. Amen. Tutaombea mahitaji. Tutapiga shetani. Tunahasa madaimu. Tutapiga mapepo. Tunatwika madaimu. Tutayapunguza. Niba mshukuru mbaraga sumiro zitwika madaimu. Amen. Kama mbinguni kuna nguvu ambazo zinapunguza mapepo. Zinayatwika. Zinapunguza mapepo. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Niba hawa imani hivyo mateka. Kama kuna Mungu ambaye anageuza nyakati, anateka n'ubuzima. Nyakati na maisha. None saa 9 hindi. Leo sasa Haleluya. Bwana sifiwe sana. Baya matangazo ya mahanuzi. Ninawapea matangazo. Nishu mbinguni halimani twika. Kuna Mungu ambaye anaongoza. Nishu mbinguni. Nishu mbinguni. Halima. Kuna Mungu watuohereje Yesu Kristo. Ambaye ametutumia Yesu Kristo. Lakini cyari kimuzanye no mwisi. Kuna jambo jingine ambalo limemleta ulimwengu. Ni kumaraho imirimo ya Satani. Isipokuwa kumaliza ndio tunamaraho imirimo ya Satani. Haleluya. 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 Amen. None turahonyora inyanya. Leo tutakanyaga mapepo. None turahonyora imigambi ya Satani. Leo tutakanyaga shetani. None turahonyora imigambi ya Satani. Leo tutakanyaga njama na ila za shetani kwa ajili ya yasigiwe amavuta. Amepakwa kwa ajili kugira ngo abwirize ubutumwa bwiza ili ahubiri injili njema abagwaneza wa Bwana ngo abohora imbohe
afunguwe wafungwa, abafungiranye abaziture, awatowe kwa jela, abugururire, awafungulie mlango. none tubafungura. Amen. None tumugura kwa Kristo Yesu. Kwa ajili ya Kristo Yesu. Amen. 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 Uku kwezi Mwezi huu, n'ukwezi ko guheza kyo. amen, ni mwezi wa baraka. Amen. Ukwezi k'umunani, mwezi wa 8, n'ukwezi kw'amateka hivi. amen, ni mwezi ambao tuliweza. Kwezi k'umunani turimo. Mwezi wa 8 tumo ndani. Uku kwezi k'umunani turimo. Mwezi huu wa 8 tumo ndani. Bajya basengurutse Yeriko iminsi 7. Amen. Wale ambao wamezunguka kuta za Yeriko kwa siku 7. Ziraridukana. Leo ni Mwezi ziraudani. ndio mahali. Haleluya. Mwezi nyoza. Alikuwa matangazo ndani mwenyewe. Nome. Leo hii. Mugitaramo cyano. Leo hii kwa ibada yetu. Turafata mbiri imigambi iri mu bantu turashamburiye imitima. Sidushamburiye gusa ibiheko, turashamburiye n'imitima iri mu imitima mibi. Katika nyara kikawa paya. Imigambi y'abakuzi. Imigambi y'abakuzibana. Umunsi turayihasha. Tugatizibireza. Haleluya. Haleluya. Bwana sibiweza. Bwana sibiweza. None biramenyekana ko tugira Imana. Leo inajulikana kwamba kwa Mungu. None bimenyekana ko tugira. Na leo inajulikana kama ni mtumishi wake. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. None bigomba kuva muri confusion. Leo itatoka kwa kutokujua. None bigomba kuva mu bihirahiro. Leo itatoka kwa confusion. Urumva ro muriza na Nyantebuka. Nasikia bibi harusi na bwana harusi. Mugize uko umunsi mwiza. Wamefanya harusi siku nzuri. Amezi 7 atambutse. Miezi 7 iliyopita Twaza tuzunguruka Yeriko. tulikuwa tukizunguka Yeriko. Aya mezi 7 ashize twatuzunguruka Hivi Yeriko. hii tulikuwa tukizunguka Yeriko. None turinje. Leo tunaenda. None turinje. Murakaze mu gitara. Karibuni kwa ibada ya jioni. Murakaze mu gitara. Karibuni kwa ibada ya jioni. Some ijambo ry'Imana mu gitabo cya Maraki. Some neno la Mungu. Mufasha gusoma muri Bibiliya ijambo ijambo ry'Imana cyangwa Bibiliya Ntagatifu. Mtu anisaidie ku Benjamin. Biblia takatifu na Biblia jambo. Nico gice cyonyine dusoma hanyuma nsezeranye gatatu murongo wa 14 Maraki. Gatatu 14. Gatatu mirongo 14. Kabiri 14 tafadhali. Kabiri. Yego. Some mu izina rya Yesu. Maraki, Manuzi Maraki kabiri 14. Nyamara murabaza muti Bibiri ijambo ry'Imana nasomye. Ibyo biterwa n'iki? Biterwa n'uko wowe mugabo wahemukiye umugore wawe mwashakanye ukiri umusore. Mwasezeraniye imbere y'Uhoraho ko ari mugenzi wawe akaba n'umugore wawe. Mwasezeraniye imbere y'Uhoraho ko ari mugenzi wawe akaba n'umugore wawe w'isezerano. Komeza. Ese Imana yakugize umwe nawe? Simana ndiyakugize umwe nawe. Mwembi muhuje umubiri n'ubugingo. Mwembi muhuje umubiri n'ubugingo. Kugise yabagize umwe. Kuki Imana yagize umwe umugabo n'umugore? Suko yabashakagaho urubyaro mwumva igisubizo. Kuki Imana yagize umugabo n'umugore kumwe? Nuko yashakaga urubyaro rumwubaha.
nuko rero ubwawe wirinde guhemukira umugore washatse ukiri umusore. Amen. Amen. Biblia takatifu. Soma Patrick. Muribaza muti. Biblia takatifu. Malakia. Kabiri 14. Aravuga ngo muribaza muti. Byose abiterwa n'iki? Mbese abiterwa n'iki? Abiterwa nuko yabaye umuhamya w'amasezerano wagiranye n'umugore wo mu busore bwawe. Abiterwa, Imana ibiterwa ari uko izi neza yabaye umuhamya y'uko wasezeraniye umuntu imbere umugore wawe, umugore wo mu busore bwawe, muheza amasezerano. None ukaba waramwirukanye. None ubundi mu kibano. Nyamara yari mugenzi wawe wo witiyemo. Nyamara yari mugenzi wawe uwo wiyitiyemo. 15. Yego. None se uhoraho yabafatanije ku buryo muba ikiremwa kimwe? Mbese uhoraho tiyabafatanije mu buryo muba ikiremwa kimwe kigizwe n'umubiri n'umwuka w'ubugingo? Kigizwe muvico kiremwa kigizwe n'umubiri n'umwuka w'ubugingo. So kiremwa se cyifuzwa iki? Umva ico kiremwa cyahuye cyifuza iki? Nikiye cyifuzo cy'umugabo n'umugore. Number 1. Suko Imana yagiha urubyaro? Umva igisubizo nuko Imana yabaha urubyaro. Nuko rero nimubahe umwuka w'ubugingo ubarimo. Nuko rero nimubahe iyo gahunda. Kandi ntihakagire uhemukira umugore we ntihakagire uzohemukira umugore we. Imana igumurisha. Lakini ninyi wasema ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako uliyemtenda mambo ya Ana, angawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Hakuna mtu mmoja aliyetenda hivi ambaye alikuwa na ufahamu kidogo. Au je, kuna mtu mmoja atafutaye mzao mwenye kumcha Mungu? Kwa hiyo jihadharini roho zenu. Mtu awaye yote asimtende mke wa ujana wake mambo ya haya. Amen. Amen. Nake jambo jima. Okay, neno kwa kifupi. Sasa kuvugamo amagambo make cyane muri kitabu. Nataka kuzungumza maneno machache kwa nyaraka hii. Hejuru y'indoa. Kuhusu ndoa. Hejuru y'ushako. Kuhusu ndoa. Buryo bwo gushaka. Jinsi ya kuoa. Gushaka. Kuoa Biri muri Biblia. iko ndani ya Biblia. Nupanga gushaka. Ukiwa na mradi wa Nupanga gushaka. Ukiwa na mradi wa kuoleka, Kila Biblia. fuatilia Biblia. Kuna maagizo. Hari amabwiriza. Kuna mikakati. Hari n'ibigenderewe. Katika Biblia, Muri Biblia, ukifikia wakati wa kuoa, ugeze mu gihe cyo gushaka, usiwaze tu masahani, ntutekereze gusa amasahani, usiwaze tu manguo, ntutekereze amahuzu, usiangalie tu mtu, nturebe gusa umuntu, usiangalie mali, nturebe ubutunzi, usiangalie jinsi ya kuishi, nturebe uburyo bwo kubaho. kwanza tu wa mikakati, basi utekereze ibisabwa. mikakati ni uburyo bikorwa. Basi umenye uburyo umuntu akora ubukwe bishaje n'ubushake bw'Imana. Yuwa jinsi mtu anafanya ndoa kulingana na neno la Mungu. Soma Biblia. Soma neno la Mungu, Biblia. Mukobwa nushaka gushaka, soma Biblia. Tena ukitamani kuoleka, Umuhungu nushaka gushaka, soma Biblia. fulana ukitaka kuoa, soma Biblia. Ili usifanye kinyume na Biblia Kugira ngo udakora ibintu biri inyuma ya Biblia na ulaaniwe. hama ufunge. Kwa sababu tukipitia njia nyingine, Niducha kuindi nzira, pasipo njia ya Biblia, hata hivyo nzira ya Biblia, wewe una hatari ya umufumo. wewe una hatari ya kulaliwa. Uri mu nzira y'umufumo uri mwanya wari wowe. Wewe uko katika
laana kwa wakati wowote. Ariko iyo ubaye mu ijambo ry'Imana, Lakini ukiwa ndani ya neno, ugasanga bijyanye n'ijambo ry'Imana, naomba kulingana na neno, uri mu burinzi bukomeye. wewe uko kati ya ulinzi wa Mungu. Ni n'urugo rwawe ruraheza, Pia na jamii yako n'abana bawe bazaheza, na watoto wako watabarikiwa. nukuvuga kugira ngo umuntu ase kuhezagirwa, Inamaanisha mtu akitaka kubarikiwa ariyo ndoa. na ni ndoa harusi. Ndoa ni kuhezagirwa, Ndoa inamaanisha kubarikiwa, n'umugisha. ni baraka. Gushaka Kuoa n'umugisha. ni baraka. Urugo Boma wala familia n'umugisha. ni baraka. Uwo mugisha uwubonayo Je, baraka hiyo utaitoa? wawuvoma yangu Utaitota mahali wapi? n'umugisha uruta indi migisha yose, Ni baraka ipitayo baraka zote. n'umugisha uyobora indi migisha yose, Ni baraka iongozayo baraka n'umugisha zote. utengeneza indi migisha, Ni baraka itengenezayo baraka zote. ni izine itengeneza indi migisha. Ni industry ambayo inatengeneza Iyo baraka. rero kugira ngo ubone ubwo bubasha, Na ukipata mamlaka hiyo, kugira ngo ubone uwo mugisha neza zuzuye, ili upate baraka hiyo kama soma Biblia, soma jambo jema. soma Biblia. Soma Biblia. Niwubaka uko Biblia itubatse, Ukijenga kama jinsi Biblia uko haijengeka. Biblia itubatse. Kama jinsi Biblia haijengeka. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo Yesu ameandika akasema, ngubaka inzu yule ajengaye nyumba atari Imana yubatse ambaye Mungu si mwenyewe amejenga, aruhiye ubusa. yeye amefanya kazi bure. Urinda Yule alindaye urugo rwiwe ambaye analinda familia yake atari Imana irinze na Mungu halindi, ngo akora akazi gusa. hufanya kazi bure. Amen. Icyubaka umuryango Jambo ambalo linajenga familia ni Imana. ni Mungu. Mwanzilishi wa familia ni Mungu Baba mwenyewe. Umuntu watanguye mu muryango ni Imana Data yonyine. Initiative uwayitangije, uwayikereye, uwayishyizeho, uwayesitara ni Imana yonyine. Yule ambaye ni mwanzilishi, ambaye amejenga, ameanzisha jambo, ndoa, ni Mungu mwenyewe. Rero Imana Kwa hiyo Mungu ayigirira imipango, yeye ana mipangilio, agirira uburyo ugomba gushaka, ana jinsi ambayo amesema unaweza kuoa, akaweka mikakati, akaweka mihuri, ashiraho uburyo, ashiraho n'ikidodo, akaweka mpango wa kuoa. ashiraho uburyo bwo gushaka. Soma ahangaha turangiriza. Soma hapa alafu tukamilishe. Imana y'Imana niyo yaremye. Mungu akasema mwenyewe yeye Aya ni amakuru Yesu Imana yasiganira n'Abanyesirayeli iciye mu kanwa ka Malaki k'umuhanuzi. mambo haya ni Mungu alikuwa akizungumza na wana wa Israeli kupitia kinywa cha nabii Malaki. Bari bafite ibibazo bibiri. Walikuwa na shida mbili. Ikibazo cya mbere bari bafite, Shida ya kwanza walikuwa nayo, ngo basabaya Imana ntiyakira amashimwe, walikuwa wakimwabudu Mungu na Mungu hapokei shukrani zao. ngo barangiza ngo bagatura amaturo Imana ntiyakira. Alafu walikuwa wakitoa sadaka na Mungu wako anapokea. Niyo twasome arabaza ngo Ndio mahali tumesoma akauliza barabaza Abanyesirayeli, wana wa Israeli wakauliza, ibi biterwa n'iki kugira ngo Imana ntiyakira amaturo yacu, ntiyakira ishimwe ryawe? imesababishwa na nini ili Mungu asipokee Imana kwakira ishimwe ryawe niko kugomora umugisha. na Mungu kupokea shukrani zako ndio kufungua Biblia. Imana kwakira ituro ryawe niko kuguhezanya. Na Mungu kupokea sadaka yako ndio kubariki. Bagira ikibazo cy'uko badahezanya, Wakawa na shida kwa sababu bagira ikibazo y'uko imiryango itari kuhezanya. wakawa na shida familia zao. Barabaza ngo ni izihe mpamvu zituma umuryango utari kuhezanya? Wakauliza, je, ni sababu gani ambayo Ni izihe mpamvu zituma tutariko tugenda imbere? ni sababu gani watu hawaendelei mbele? Ngo Amara arabasubiza, Alafu akawajibu, arababwira ngo igituma akawaambia inayosababisha mwebwe mutariko mushyira imbere nyinyi hamuendelei mbele, ari cyo mwakoze kibi. kuna jambo mmetenda mbaya, Icyo Imana yanga urunuka jambo ambalo Mungu huwa anakataa sana. ni umuhungu, umusore washatse umugore wiwe amwihitiyemo, yarangiza akamwanga. Ni kijana ambaye anaoa msichana akimpenda na alafu baadaye anamchukia na mkataa. Umusore ushaka Kijana aoaye akikundira
hao ni washerati kwa hali ya juu. Ndaya zo kugwego gohe. Hao wanasharatika kwa hali ya juu. Itimana yanga kituma kaida yeza biraba. Jambo ambalo Mungu anachukizwa nalo. Itimana yanga kituma watu watahamu minisha yanga tukao mubutumwa bwiza. Jambo ambalo linasababisha Mungu asikubariki. Namba wani mpango na matunda. Jambo la kwanza ni kumchukia, kumkataa ila. Mungu isani wanga. Rumuriza ukimkataa espe. Umenye ko ukoze kimana yawe. Jua kwamba umetenda jambo ambalo Mungu hapendi, amekataa. Kizatumita kirishimwe ryawe. Itasababisha Mungu asipokee shukrani zako. Kizatumima nitakiri turo ryawe nutu. Itasababisha Mungu asipokee. Ngene mungiri rero bose lanza abagore ba. Endeni kumwambia wote ambao wamekataa wake zao. Tibagatanga matu. Wasipeane sadaka. Imana nziza yake. Sababu Mungu hakubali sadaka hiyo. Umuntu wanze umugore. Yeyote ambaye amekataa mkewe Ntagashira. na asishukuru. Imana nziza kirishimwe. Sababu Mungu atakubali shukrani zake. Iyo ni mikakati. Ubona uburyo. Uyibikiyeho azahara. Kipita kando ya hiyo utahadhibiwa. Arabi amwike kuimana za ni mugabo w'umugore. Mwambie mkeni kwa kuwa Mungu. Kandi kuimana ni ntebime. Na amewaomba kwa nia moja. Inazima ni mugabo w'umugore. Kinya moja kimesababisha Wamukubana bakahinduka umuntu umwe. kuwa pamoja na wanageuka mtu mmoja. Mu buryo bw'umubiri Kwa namna ya kimwili no mu buryo bw'umwuka pia w'umuntu. kwa namna ya kiroho. Mubashe kuba abakristo. Iweni wa Kristo. Mubane mu mubiri. Mkuwe pamoja kwa kimwili. Hanyuma musubire mubane mu mwuka. Pia mkuwe pamoja kwa namna ya kiroho. Yemwe genda usengere mugenzi wawe mubane mu buryo bw'umwuka w'umuntu. Ndugu, ombea mwenzio mkae kwa namna ya kiroho. Niba umugabo wawe ari umupagani mugendere ku mavi tuyaveho atari umukristo. Kama mmeo ni mpagani, enenda. Niba umugore wawe ari umupagani mugendere ku mavi tuhave atari umukristo. Leo kama ni mpagani, enda kwa magoti muombee na utoke Kuko mshauri. izo ni itegeko ry'Imana. Kwa sababu haya ni sheria. Iryo ni ijwi ry'Imana. Hiyo ni sauti ya Mungu. Umwanditsi yavuze ngo asema kwa n'Imana ibivuze. Mwandishi mwenyewe amesema, asema Bwana. Yewe mweke mabwira makuru. Acha niwaambie hapa. Tati Imana yavuze kizokugwaho. Hakuna jambo Mungu ametamka. Tati Imana yavugiye mu kanwa k'abantu kizafa. Hakuna jambo Mungu Tati ametamka. Imana yavugiye muri Kristo Yesu kizafa. Hakuna jambo Yesu Mungu. Ibindi bizoshoboka zova bizaba. Mengine itawezekana itatoka ni Ariko ni uvuga utaukusanya ijambo rivuga ngo n'Imana ibivuze. lakini ukisema na kwa mwisho unasema ni Mungu asemaye. Chakarongo. Eka mstari. Chakarongo. Eka mstari. Zirikana. Na usingatie. Muntu wese ubanye n'undi mu buryo bw'umwuka ariko zibabana mu buryo bw'umubiri ariko zibabana mu buryo bw'umwuka w'umubiri musabire kuko timuruzuza ukubana kwanyu. Yeyote ambaye anaishi na mwenzie ambaye hawaishi kwa namna ya kiroho, anaishi tu kwa namna ya kimwili, muombee sababu hajajaza masharti ya neno la Mungu. Nubira gushaka saba umuntu wamenyima. Ukitaka kuoa, muombe Mungu yule ambaye anamjua Mungu. Kuko niko kuzura abantu bamunda gahinduka umwe n'umwe. Sababu hiyo ukamilisha. Igituma bari kukwangana harimo umwe w'umupagani n'undi mukristo cyangwa bombi n'abapagani tibohuza. Na sababisha wachukiane, wakatane, wakutengane sababu mmoja ni Mkristo wala wawili si Wakristo, hawawezi unganishwa. Hiyo si ndoa. Si ndoa. Si ndoa. Kuko indoa ni igihe umugore n'umugabo bahindutse umwe kandi guhinduka umwe ni ku mubiri n'umwuka. Ndoa ni kwa time mke na mume wanageuka kwa mtu mmoja, na ni kugeuka mtu mmoja kwa namna ya kimwili na kwa namna ya kiroho. Hiyo ndio ndoa. Biblia inasema mubahe ivyo ubahe umwuka. Biblia inasema uheshimu hayo, heshimu hiyo roho. Mubahe umwuka. Heshimuni roho hiyo. Asa ngo niki gituma Imana ihuza umugabo n'umugore. Akauliza, je, ni sababu gani inasababisha Mungu? Ni kila kifuzo cy'umugabo n'umugore. Ni hitaji gani ya mke na mume? Ni kila kifuzo cy'umuryango. Ni hitaji gani ya familia? Ariko abantu bashaka Imana ubu nyine turabasengera nyuma y'indo. Abantu bashaka Imana mu nyege. Bashaka abantu muze kunyegera nimara dutanga abantu wengi. After kuunganisha ndoa, yeyote ambaye anahitaji mtoto alikaribie, tuwaombe wale wanahitaji watoto. Ariko nanezerewe. Haleluya, nimefurahia Mungu.
ariko nezejwe n'iki gipande. Nimefurahia. Iki gipande wo gikozeho nini? Wo gicumuje nini? Nani ambaye Naherutse kukisa Munyakenya umugabo n'umugore. Nilienda kuunganisha ndoa ya Oya yegukisa. Kushauri. Nilienda kushauri familia ya mke na mume ambao walikuwa wamekozozana. Abanyakenya hano haruguru. Ya Kenya Sikenda basa seko murafiki. Nikafika nikauliza je, nini baya? Mumbire ico mupfuye. Bari bampamagaye ko bakoroga. Niambie jambo ambalo linasababisha mkorogane. Umare umugabo aravuga ati umugore naramushatse ngo tumare gushakana arambira ngo ntazaza. Mume akaniambia nimemuoa mke huyu, after wedding akaniambia hatazaa. Tashaka na. Yeye hataki mtoto. Tashaka ko bazaa. Yeye hatamani wadai. Mambo ilikuwa ni mizo. Alafu nikashika na watu. Noneho mbaza umugore. Se wowe ushaka iki? Kamuliza mkewe, je, unahitaji nini wewe? Arambira ngo washaka umugabo gusa. Akaniambia yeye anahitaji mume tu. Sinshaka na. Sitaki mtoto. Sinshaka kuta. Mimi sitaki kuzaa. Ni mumara. Baadaye Ngo baza bajya bamwe babane bakora kazi. alafu wale wanne Ukeneye uyu mugabo akora. Je, unahitaji mume huyo atende kazi? Wahubwo yatinze aje gushaka ikibaro. Twobaho gute atari kwako. Zuri afanye kazi atafute kibarua sababu hakuna namna ya kuishi bila kazi. Akore namara kugaburira utabyara. Fanye kazi fit na wewe bila kuzaa. Igiswahili cyangwa kinkamana. Iyo yacha kwa umunyamurenge ari mfite amagambo menshi yo kuvuga. Ndavuga igiswahili kiraka. Igiswahili kirashya. Iyo aza kuba umuntu ururimi numva mvuga. Ariko nohura n'umugore w'umunyamurenge n'umugabo wa. Ndatanga. Kashaka. Ndamusomera zanzi. Nikamsomea maandishi matakatifu. Namubwira ngo zote urusuru. Kaambia hii si familia. Ubu ni ubusabe. Hii ni uzinzi. Urusuru. Hii si familia. Urugo rutifuzuna. Familia ambayo haitamani. Si urugo rutuka kumana mwisho. Si familia ambayo inatoka. Urugo rudafite icyifuzo cy'umwana. Familia ambayo ina. Abashaka n'abadafite icyifuzo cy'abana. Wanabona wana. Ari ngosi urugo rwa mwisho. Iyo si ingoma. Nayakanye none. Iyo si na daimoni. Ni mbinu za daimoni. Za daimoni ziwa ziwayo. Hiyo ni mbinu za shetani. Hakuna ndoa itokayo mbinguni. Namambira uwo mugabo ngo turaremu. Nikamwambia mume huyo usilale hapa. Chizwa. Toroka. Turare hapa. Hunga. No, data. Wowe kimusi kurikira. Aramba magara ngo toyi twaje ndagiye. Ugi wereke gitenge. Inoko jana n'Imana sumba zose. Jana n'Imana sumba zose. Icyifuzo cy'umugabo n'umugore. Icyifuzo cy'umuriza na isipe. Takiri. Kubana kwa umuriza na isipe. Takiri. Nukuza. Elo ngiraza mukana n'abapastor. Ndi kumwe na kaso. Tugira urubuga rwa pastori. Hence bishaka kumera ngaho ari abo kwisi yose. Bagira ibibazo bibiri barimo babiga. Biga ikibazo cyo gushakwa kw'abapfakazi bakuze. Umupfakazi w'imyaka 65 ubu ikanisa ko ririga ngo ashaka. N'umusaza w'imyaka 80 ashaka ngo babane. Ngo bapfakazi baradekaraye ngo barashaka gushaka. Ngo uzayifuri. Ariko amapepo. Ni mutama amapepo mwizina. Ariko tubakanaga amapepo none. Umwebuze umupfakazi. Aravuga kurubuga ruriho abapastori magana. Aravuga ngo ibarinze akana kiwe kagakobwa ngo niko arinze gatoya.
kandi yorinda abahungu ngo bashaka aravuga ngo ati arinza ko kana gusa gasabwe nigasaba ngo baranapatana ngo ashaka atuye hano muri Kenya mapepo badayimo indobo zitari zo muri Bibiliya ndazicyashe mu izina nzobabwira ukuri mwembe nzabibwirira ukuri ko kwanditse muri Bibiliya mwumva umusaza w'imyaka 80 wabo komeye n'umukecuru w'imyaka 65 cyangwa 20 ubundi bashaka nibagire indobo hano mbashimira yemwe muzobemerera binjire muno muzobemerera binjire muno nibagende iyo batekereje azaje iyo kazi azaje Bibiliya iravuze ngo kubana n'umugabo n'umugore ntakindi cyifuzo bagira ntabwo wari cyifuzo cyane ni wazaye. Biblia inasema ya kwamba hitaji la mke na mume hakuna hitaji lingine isipokuwa kuzaa. Ni wazae babjali. Ni wazae babjali waongezeke bororote. Hiyo ndiyo kusudi la Biblia. Hiyo ndio kusudi la Biblia. Ubone nibwo ushake bwa Biblia. Hiyo ndio kusudi la Biblia. Kandi cyo nicyo cyifuzo cy'umugabo n'umugore bivuye kuma. Ndio hitaji la mke. Ahujijwe n'Imana, basezeranishijwe n'Imana. Itokayo mbinguni ambao wameunganishwa na Mungu. Ni mucaha umugore n'umugabo. Umugore unazo akongorera wa mugabo. Kakongorera akakubwira ngo tashaka kubyara kubita inkoko. Mbwira ngo nisina cyose. Mama akitaka kukwambia hataki kuzaa. Sio satani vinyuma. Waambie shindwa kwa jina. Satani vinyuma. Shetani toka nyumba yangu. Ni hivyo. Kabisa. Ego. Ni hivyo. Nukiri kigabo kigogi cyahwere nuko bakubuzima. Kiganza kugira ngo ugana bayo bishi. Ariko kigabo kigishana. Bishoke ko mbara umushaka Patrick. Singa. Patrick yagi. Uri mutasha. Ariko ngiye. Patrick yagi yirachise. Aruga utekereza cyane. Umugabo nabwira umugore we ngo nibabyare ese azaba ari umushambo iyo byosoni. Umve umugabo ubwira umugore we twagisubwana bwinshi wari umushambo barunda ngo bawe. N'umushambo uwo mugabo ni umunyabwoba w'umushambo. Mzee huyo atakuwa ni mlezi pia tena akunaoka. Umugore uzamufata igiteke kimukubite mu maso. Mubwire ngo koma shitani. Mkemee. Koma shitani. Mkemee. Vinyuma shitani. Toka nyuma yangu shetani. Numara kubona agiye ku murongo wamumwegereza ngo mukunzi wanje. Garuka.